Jotono pungkaham kakhlai jotono bahasa baikana tongthogo tabuk wati pandekri nomor sip kisa satung tung asungta ngetang to pungko sang jora bisi satung tung yako ke kaisa kelas norni bagi amo part of speech ni kaisa bedek ba kaisa part amongka verb eba khlai eba kriya amunti ang tini kisa kelas 9 naigirna angke amongka verb kokborok bahingke khlai bangla bahingke kriya angke amo जों अ जागाबो गोबांमा सिथाय दङ बा गोबांमा अरो सोलोंजाखनाय दङ चिकनसा बारफोरनि नै तावान सुदि मिनिबो किसा बेदेगुफोरा दङ गांगे जों अबनो तिनि किसा खलायनाय लागेना बा बुजिनाय लागेना हायता के ओ बार तामो बा बार बाहाय गांके को अ जागा जों आं किसा डेफिनेशन सैनायका मुंसे मुंसा सामुं तांजाकमा तांजाय एबा ओंमा ओंयानो रगै सानाय आबोनो बार इनके जों सामुं होननाय गैयाना क्रिया मीन्स सामुं माने खलायमोन माने तो सामुं खलायमोन इनके बार माने जों जागाव सामुं तांमोनि होननाय जों रहमै नानाय गांके मुंसे जेसे सामुं पाना खलाय गांके आबो बार तांजामा तांजाया तारा तांखा तांया आतिरो सानाय आबो नंका बार इनके ओ बार जों पार्ट अफ स्पीच नि कैसे पार्ट अफ स्पीच जों इंग्लिश जों 8 प्रकार होननाय परिफाइलायो जेरायो पार्ट अफ स्पीच कत प्रकार होननाय 8 प्रकार होननाय परिफाइलायो इनके जों अबनो कैसा नाउन प्रोनाउन verb होननाय जे जों मानिगो verb आबनो ककबरक खलाय बांला बाहिंके क्रिया माने जे सामुं तांनाय आबनो जों क्रिया होननाय सिनियो इनके जों ताबो verb बबरक गांगे जों इंग्लिश जों गोबां टू बी verb हेल्पिंग verb मेन verb आबो हायरखनि दं गांके सिनरो हेल्पिंग verb गरि फानङै मानो इनके ककबरक हायता गांके जों बांला इंग्लिश रो होंगे जों एमिस आर रखनि मानोगे चिन ककबरक आबहाय गथया हायरकता ही इज डॉक्टर गांके जों गांके आरो इज जे थेपा मानि गांके आरो तो जों आबो verb नि मानो गांके जों आरके बो डॉक्टर को पाक्या के बखरस डॉक्टर ने फन पाक्या गांके सिन आरोके इज रोगनि नुकजया हायता गांके मेन verb तो दं गांके verb बो गांके verb माने न जों साना थांगांके चा अमरो बारउनि मानो थां अमरो फाय मोनै अमरो उनका verb गांके ओ verb बाहाय के आचुक मिन सेंटेंस खलायफोर बिनि जागा बो जागा बा बिनि ऑर्डर बरो वर्ड ऑर्डर खलायथनि बो जागा आचुक गांके जों कैसां ताव सेंटेंस नावना आं माय चा के आं माय चा गांके गथयाखौ जों करो चाव मारो गांके सिनरो न जों ओजे मेन verb गांको जागा आसर गाय कक्सलि जे मन जों रूट verb माने उनका चासे इनके ओ जागाव जों ते कैसे अ बा खा बा नाय रखन माथे पाव गांके और आं चाव फनङै माने आं मायसा खा फनङै माने गां और अ थे पागा इनके ओ जागा चिनि के टेंस सि जागे थां माने टेंस माने जों verb नो नाय टेंस मा बुझो हायता इनके ओ जागाव आं माय चाव गांके जों सब्जेक्ट आं गांके सब्जेक्ट एबा तांफां इनके माय गांके ऑब्जेक्ट इनके यांगो खलाय गांके मीन्स verb गांके चाव ओके जों नुगिमान खा ककबरक नि सेंटेंस स्ट्रक्चर बा ककबरक नि वर्ड ऑर्डर verb जो तो से फाइनल लो आचु मीन्स पाइथागो आचु गाव कैसे मुइतु मानर ने ककबरक इज verb फाइनल लैंग्वेज नि माने ककबरक नो जों verb सब समय पाइथागो आचु अब कैसे मुइतु मानर इनके ओ जागाव जों नुगिमान खा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट verb इनके verb नि पाइथागो आचु सेंटेंस खलायफोरो जों verb नो सब समय नो नाउन नि परे एबा नाउन नि उलो आचु माने नो ओके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट verb ककबरक के तांफां तांजाखनाय खलाय अमो सेंटेंस ऑर्डर बा वर्ड ऑर्डर एबा सेंटेंस स्ट्रक्चर बा सेंटेंस पैटर्न बाहाय गांके जों सब्जेक्ट फुला आचु ककबरक आबनि यागलो ऑब्जेक्ट आबनि यागलो पाइथागो verb आचु ओके ओ verb नो जों ककबरक नि सेंटेंस खलायफोर जागाव जों पाइथागो आचु नो गांके जों आसगै इनि सामुं पाइथाया गंगै बिनि जों ते सामुं दंखो बा नखो हायता इनके नर बार्ता मुंके मुंसे सामुं नै मान खांगेना सामुं तांजाकमा एबा तांजागिया नै मान खांगेना जों अबनो साने verb एबा खलाय एबा क्रिया इनके verb रोनो जों चिनि पीजी ककबरक एंट्रेंस थानाय रोक जों सामुं नाङै मानगोन नरनि TET-I 2 बा एबा PGT GT हम हैरमा जागा रगो नर सामुं नाङै मान हायता ओके जों ते कैसा इंग्लिश ऑफ फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब हनै मानो के फाइनाइट वर्ब के ककबरक हे मथा खलाय मान समापिक क्रिया
इनके बबनो समापिका क्रिया बा बबनो फाइनाइट बार होनाय बबनो मथाक खलाय होनाय इनके खलाय इनके तो बार मथाक इनके तो जों फुल स्टप बा थाक मारि मथाक मारि रखनि जों फुल स्टप इनके आरो खलाय माने फुल स्टप उंजा बबनो फुल स्टप उंजा फाइनाइट बार इनके बबनो फाइनाइट बार होनाय इनके जे बार मथाक जाखा बा मथागि मानखा बा आ सेन्टेन्स मथाक जाखा इनके को जों थाजिं सामा जागा आं माइसा मा जागा अरो फुल स्टप उंखा मीन्स मथाक जाखा इनके अमनो होनाय जों समापिका क्रिया एबा फाइनाइट बार इनके जों फुल स्टप रै मानखा इनके आबनो जों फाइनाइट बार होनाय एबा मथाक खलाय जे खलाय मथाक जाखा आबनो जों मथाक खलाय होनि बुजिनाय जेमन को आं माइसाव और आं माइसाव को बार और मथागि रिमानखा अबनो मथाक खलाय एबा अमनो समापिका क्रिया समापिका माने समाप्त अंखा है एकदम फुल स्टप रखा माने ना मथाक जाखा आबनो मथाक खलाय एबा फाइनाइट बार इनके फाइनाइट बार न जों बिनि फुनुक मारि इनके अमनंनाय आं माइसाव इनके और बार मथागि मानखा बा मथाक जाखा एबा जागो आं अबके पन कथा आं माइ जाखा और बयको फुल स्टप रै सेन्टेन्स क्लियर नङै थाङा सेन्टेन्स मथाक जागै थांगा इनके अब मथाक खलाय इनके आसुग बायफानो साइमानो आं जुदि आं जाखा निपन नंखा है इनके अमबो मथागै मानो है आं जाखा इनके अमबो मथाक खलाय और बार जाखा माने ओ past tense मारि फाइगा इनके चा तो बार इनके खा माने न past tense इनके ओ जागाबो मथागै मानखा आं जाखा माने न और सेन्टेन्स मथाक जाखा एबा बार न जों फुल स्टप रै मानखा अब हाय फुल स्टप रै मानखा बा सेन्टेन्स मथाक जाखा आबनो होनाय जों फाइनाइट बार एबा समापिका क्रिया एबा मथाक खलाय इनके जों ताबो मथाक या खलायबा नन फाइनाइट बार तामो इनके जों ताबो नन फाइनाइट बार नायखा इनके और इनके असमापिका क्रिया माने असमाप्त माने पाइसुग्याखो मथाग्याखो बा मथाक जाग्याखो बा मथाग्या खलाय आबनो ककबरक बाय बुंनार जाखा मथाग्या खलाय नन फाइनाइट बार इनके ओ जागा बबनो जों मथाग्या खलाय होनाय ओ बार ताङै मथाक जायाखो इनके जेमन आं जावै अब हेरतां को आं जावै इनके अमसुनो सेन्टेन्स आं जावै इनके और जों आं जावै दङ इनके और मथाक जाखनानि इनके जुदि आं जावै रखनि दंखा इनके अ बार मथाक जायाखो इनके अबनो मथाग्या खलाय इनके अ जागाव जों चानि परे जे ओइ मानखा इनके अ ओइ रक बाय जों सेन्टेन्स कमप्लीट इया हने वान सुगु मीन्स सेन्टेन्स मथाक जायाखो इनके आं जावै दङ बा आं जावै दंखा इनके अ सेन्टेन्स मथाक जाखामु इनके ताबुसु जरा ओइ रक दङै दंखा इनके आं जावै आहेरं मानखा इनके एबा आं थुइ रकनि पानखा आं थुइ आं जावै इनके बा आं फाइखे रक पानखा ता आं फाइखे खे रक गना आं थांया खे आहेरं पानखा हैता आं थां या खे बा थांया खाय इनके अमरक न मथागै मान्याखो इनके अमरक न जों जे बार जागाव जों ता ओ जागा बार इनके फाइ इनके खे गना इनके जे जागाव कक सलै बाय खे रक नांजाक दंखा इनके आं थांया खे बा आं जावै अमरक मानखा इनके अमरके मथाग्या खलायनि फुनुक मारि जे खे बा या खे इगमन आं थांया खे ए अमरक या खे ओइ अमरका मथाग्या खलायनि सिनि मारि आं थांया के बो थांया इनके जेबो फुल स्टप बुंनानै इनके आं फाइके बो फाइनाय आहेरकता इनके अ जागाराव जों आं जावै दङ इनके फुल स्टप बुंखाम इनके अ बार मथाक जाग्याखो इनके अम हाय गोनां रक जों जे जागाव मानखा इनके सेन्टेन्स क्लियर ओंसुग्याखो सेन्टेन्स फुल स्टप रै मान्याखो इनके आफ्रुनो जों हानाय नन फाइनाइट बार एबा मथाग्या खलाय माने अ बार मथाक जाग्याखो इनके आबनो नन फाइनाइट बार्ब एबा मथाग्या खलाय एबा असमापिका क्रिया आं जावै आसो इनके आं जावै दङ बा आं जावै दंखा इनके जों फुल स्टप रै मानानै आं जावै जरा कुन सेन्टेन्स मानखा इनके आबनो जों नन फाइनाइट बार्ब एबा मथाग्या खलाय होनाय इनके जों बारफोर जैसे ट्रान्जिटिभ बार्ब इनट्रान्जिटिभ बार्ब डाइट्रान्जिटिभ बार्ब रखनि मानफिनाय इनके कजेक्टिभ बार्ब रखनि मानफिनाय इनके जों जागाव
transitive by intransitive verb no ang kisa saon transitive verb intransitive verb engke aro ke kokborok bai tangjak khlai sokormo kriya intransitive verb engke tangjak khlai okormo kriya fo doke transitive verb bo engke transitive verb je verb object gonang je tangjaknai mane to object tangjaknai tangphang tangjaknai khlai ni mane tangjaknai mane subject sorry tangphang mane subject tangjaknai mane object khlai means verb engke aro tangjaknai khlai mane sokormo kriya mane no je verb object gona mane je verb object nawi mano abono जों transitive verb होनाय बे transitive verb bo hai engka ke jemon iko thasinga ang saima haina abono simana ang mai chao eba chakha ang mai chakha ang ke o jaga verb bo ke verb to जों agin chala ya verb final lo tong means verb kokborok final ajo means paitha ajo ke oro chakha verb engke oro mai engka object ang ka subject engka ke oro object o je verb o je chakha verb bini object bobo engke mai engke o jaga botabuk sabiko object ari verb bos object nawi mankha engke object tongkhang angke abono जों transitive verb je verb bini object gonang ko verb omoni ko mai object tong je verb object nawi mano eba je verb ni object tongoi tong abono hone जों transitive verb engke o jaga verb jemon ahke bang kata ang moshawi pan saka ba do ang mosai tong pan saka haita ngai ko tong o mosai am to ke mo ke phang mano mosai ngang ke bar pro phang bar jeba ingke ang ang mai chakha ngang ke ang hatio phang haita ang hatio thango engke o jaga o thang nge to verb nge hati nge to oro object phu ba hai dang kang ke o jaga o verb hago object nawi man phu kang ke abno transitive verb jebar object ganang ba jebar object nawi man bono jung transitive verb phone engke omone opposite engka intransitive verb ngai tamun je verb object nawi man ya ba je verb ne object gri sentence ai thang engke abono hone jung intransitive verb jemon ang orok hanang kaita jemon oke o jaga jodi oke ang monoyo phanakha ba ram monoi kherok phan haita monoyo engke asengbai no kongai thanga sentence ai thanga ang monoyo engke o jaga o object gri engke o verb tabu object nawi manya ba object gri engke je verb object gri ba je verb object nawi manya जों bono honai intransitive verb eba tangjak ya khlai tangjak kayang to tangjak ya khlai engke eba okormo kriya haita tangjak ya khlai engke oro ang monoyo engke o jaga o oro okokri object gri engke je verb object nawi manya ba je verb object ngyawi no sentence ai tong engke afrono जों honai bono intransitive verb eba tangjak ya khlai eba okormo kriya engke abono जों verb no tui salai ke angke to जों o jaga to tai asuk sanani kriya engke जों okoro phai exam ro phai mungsa samung tangjak ya abo tangjak ya no sanai ba tangjak rugui sanai abono kokbang tamhin ni phai man engke abo khlai eba bar engke samung mungsa tangjak engke nor buisidi omo khlai kokborok khlai bo asu ke kokborok khlai sob somoi no je prufano paithaga asu paithaga means noun ni ulo asu noun pronoun ni ulo asu go haita engke o jaga जों final verb non final verb engke mathak khlai non final verb mane mathak ya khlai engke o mathak ya khlai ro phai ka engke waisa TET no mane ui tamoni phai ui tamni mari ni phai engke ui engka kaisa mathak ya khlai ni sini mari ui engke abono option nai ma bujine haita ui tam engka ui engka verb ni logi theba jawi boro engke abo mathak ya khlai ni kaisa phunuk mari engke aro transitive verb intransitive verb phai man transitive verb je verb
जे verb object गोनां एबा object नावै मानो इनके आबोनो जों होनाय transitive verb intransitive verb होनाय जे verb object नावै माने means आं मोनैयाव मा जों object करी इनके आबोनो होनाय जों intransitive verb इनके तिनि बागे आसों सितुन अनरो इसाचोपन बुजि मानका गेतु गलाई न आं तंग थंगनाय हेता इनके अमो कैसे part of speech नि part art program बिसिङाव कैसा आं साका हेता